iwacu zandarana ubwoba kuva umunsi iwacu dutegura n'iyinga bazobwiriza n'iyinga. Iyo bambwiye ngo ndabwiriza n'iyinga, iryo yinga ndimarana ubwoba. None ngize iminsi ndubaho go kuza gutarama hano, nuko ngo kuva ndubayeho nahise ngira ubwoba kugeza n'uyu munsi muhamona ndi imbere yanyu. Bwana Yesu asifiwe. Kubera yuko iri jambo ni rinini cyane. Bwana Yesu asifiwe. Umugabo umwe ngo yari umunyeshuri i Bukavu, baja gutegura kuja muri stage. Bateguye kuja muri stage, iwe aravuga ngo azigisha ngo kuri sepake, muziko sepake nkuru iba i Bukavu. Iwe ngo bamurekera abandi ba stagiaire bose bazobwirize za ninjoro nyuma ya saa sita, ku cyumweru mu gitondo kuri sepake nkuru. Bampeze njewe gambwirize njewe umuha, bamuheza mi ngo arangize ngo amare kugeramo. Imana muririmbyi yaravuze ngo ariko data ngico ngukunda ngo nuko utameze nk'abantu, ngo washize ngo ibanga ryanje nawe ngo kure y'amaso y'abantu. Bwana Yesu asifiwe. Barangize Imana ikenera kugira ngo imuheze isomo. Hari umunyabwenge umwe baza bavuga nimba ari umupedagoge ngo wavuze ngo la classe est partout. Ninde Bazimana bize inuze nukuvuga ngo yaravuze ngo amasomo ahantu hose nukuvuga ngo ni mwisomo. Ninde René Descartes bamukoraho baramwicaza, tiyagira icyo avuga, arananirwa. Baramwicaza, batanga abandi banyeshuri barabwiriza. Ngo baje gusenga amasengesho ya nyuma baje kurangiza, asohoka mbere. Kubera isoni yari afite atinya gusohoka aho hagire abamuramutsa, asohoka mbere y'abandi, ariruka aragenda bamusanga ku kigo, ariyororosa muri doro iyo baza bajyama, akaragira n'isoni ukuntu abandi banyeshuri baza kumuseka. Ngo arangize ngo ajyamye nijoro, Imana iramuganiriza. Imana iramubwira ngo nturuzi kuriya winjiye na kuriya wasohotse, ngo nkiyo winjira nka kuriya wasohotse, ngo wari gusohoka nka kuriya winjiye. Umvise? Kiyo winjira nka kuriya wasohotse, wari gusohoka nka kuriya winjiye. Ndabintu ko murabyumva, reka mbivuge mu yandi magambo. Ni ukuvuga ngo iwe yinjiye n'amafyeri menshi avuga yuko ari buze gukora ibitangaza, ari buze gusatura materime y'ubunyine meza mwumva, arasatu. Ngo arangize aza gusohokana ikimwaro cinshi. Aravuga ngo Imana iramubwira ngo wowe nuzoza uja kubwiriza, uzoza winjira ufite nk'ikimwaro umeze nka kwa kundi wasohotse, ufite ubwoba bw'ijambo ry'Imana. Uzoza usohoka umeze nka kwa kundiga winjira. Nibwo usoza ugira ifye, nibwo usoza nukuvuga ngo iyo winjiranye ubwoba mu ijambo ry'Imana, nukuvuga ngo usohokana ibyishimo, usohokana imbaraga. Umunsi uzamenyera ijambo ry'Imana uzamenye ko wabinaniwe. Amen. Hallelujah. Amazina yanje nitwa Gasambi Freddy na John irindi. Ariko mbwira mwene data bandaje, ndamubwira ngo naje gusanga nta mazina ngira. Naje gutekereza nagize umugambi wo kwitisha izina, wo kwita izina nje ryanje njewe. Yuko ayandi mazina yose nayapimye sanga nta bubasha yongira, kandi yongeraho ububasha rimwe na rimwe, yongeraho ububasha umwe ntazi. Kubera ko izina rigira ububasha ku muntu. Kubera yuko izina rya Gasambi ni rya sogokuruza, irindi ngira rya kabiri ni rya Rwakana, ni rya sogokuru. Iri ngiri rya Freddy nagiyise kubera iri ya ruguru wacu pae nteganya kuja mu kizungu. Hayo woja mu kizungu utagira izina wowe rya y'ikizungu. Sinasabye insobanuro zayo, nahise niyita Freddy. Naje kumenya ibisobanuro nyuma. None ubu nyine ndimo kwita izina, nimba tumira mu birori byo kwita izina muzita byiza natekerejeho rifitiye akamaro. Yuko Gasambi ni sogokuruza nti yarakijijwe, sogokuru nti yarakijijwe. Na Freddy naryo sinzamenye kwajyo nuko nguko nyine naribayemo. Ne irindi nzashaka izina
niyita izina. Izina rifite imbaraga, rifite uburemere. Amen. Hallelujah. Niko natekereje. Wowe uzokumana ayo ngayo nayo ni meza. Ariko mu gihe uzotekereza kwita izina, twogumba tukwita izina. Hari ibintu kabingaye biza byita izina. Ikintu ca mbere ni umubyeyi wawe. Ikintu ca kabiri reka Imana tubazayishira ya kabiri, ni ukuvuga ikintu ca mbere ni Imana. Imana izi kwita izina. Urebe nk'izina rya Babutoto, ni Imana izigita abantu bose. Uzuvuga kuri Butoto gusa nababu. Imana ikamikwita izina gusa. Ukavuka uri kimuga bakakwita ngo wa muhungu w'ikimuga. Iryo ngiryo ni izina ry'Imana. Ababyeyi bawe nabo bakakwita izina. Ikindi kintu kiza kwita izina nico ukora. Imirimo uhoramo buri gihe izituma bakwita izina. Tumuzamona abantu baza bacuruza amagi hano mu ndoze. Bazamambwira ngo mayayi. Akamaza ule wa mayayi. Dikamari bizina giwe ngo ni wa mayayi dikamari fata. Nukwanga imirimo ukora nayo izi kwita izina. Amen. Iryo ngiryo jewe ayo mazina n'ay'ababyeyi nandi nagiye ntora bidafite impamvu. Ivyo ngivyo namwe muzogumane ayo ngayo, ayo mazina. Cyangwa ni mukenera kwita yandi muzagende muyita. Narinki yanivuga nitwa Gasambi. Niyo yayo mazina Fredi yakunze kumenyekana. Tuye i Bugande ahantu bita Icaka. Nkora umurimo w'ubupasiteri mu itorero rya Vision of Jesus Pentecostal Church. Abanyoboye paruwasi ikorera Icaka kwa Bishop Karegera Mbarara. Ubwo ngubwo nane nkabanyoboye Icaka. Ubwo ngubwo ndabibwiye mu buryo bundi busanzwe ndi umunyamurenge. Ndi umukwe w'abasita. Ubwo ngubwo impamvu uvuze gutyo, aho noza kurara ntazi, abasita bahita bamenya yuko bongaburirira ku ruhande bakandaza ku ruhande. Navyo bikadufasha yuko noja kumenya nasangiye na databuko. Zoba ari ikibazo cyotuma batumva ijambo mpaye mvuga. Wararanye na sobukwe tabo gutegerejo. Kuba wataye umuco wakoze ikintu kitari cyiza. Ubwo ngubwo ndi umukwe w'abasita b'Abanyabungo. Nkaba umwishwa w'abazigaba. Bamuyomba nawo ntituze gusangira. Tituze no kugira. No kurarana no gusangira nienda agakoti kimbeho. Izo ngivyo navyo ivyo birahagije. Ndatekereza ko ntawe bibangamiye yuko mvuze ivyo bintu byose. Bivuze kubw'impamvu zuko ibije gusa. Kubw'impamvu yuko bije kandi bizotugirira inyungu zimwe na zimwe. Ndi umuyumbe. Iri tsinda ndikunda cyane ry'abayumbe. Nubundi aho tuba Icaka ndi umwe mu bayobozi b'abayumbe. Ndi umuyobozi wungirije. Kunze gukora cyane nuwamagara kuza kudusura mu gitaramo c'abayumbe cyangwa se muri gahunda zose z'abayumbe Icaka. Tugira igitaramo cyo kuwa kane. Niyenda nije tuzavugana kenshi. Nanje nkunze kuba ari nje wakira abantu baje kudusura, kandi hari bamwe bagiye bagera Icaka muri mwe, bamwe ne data Kanyambo bagezeyo Icaka n'abandi benshi bari hano. Twishimiye kubana namwe, Imana ibaho umugisha. Nishimiye kubona inshuti n'abavandimwe tugize iminsi tutabonana kandi twabanye neza. Ikintu cyanejeje, nanejejwe nuko inshuti zose nabonye hano ni inshuti twabanye neza, twabanye mu gitaramo. Abo twabanye mu bukomeretsa no mu bindi. Ni ukuvuga ngo inshuti twabanye hano, twabanye mu gitaramo mu makanisa, twabanye ahantu heza, twabanye neza. Abantu bose hariho bamwe gantahaye menya baye ndeba ngahita mbayoberwa kubera yuko ikizungu kiza gihindura. Kandi cyane abagize igitsina gore azasokoza gutya mwahuruka muyoberwa, gaca gasokoza gutya ukabura muyobewe kera. Ariko nishimye kubona abantu mwene data Bizimana n'umwana w'iwacu yaranyakiriye yampaye ikaze muri uyu mujyi wa Kenya. Sinari nkuzi, ntabwo nari nkuzi, sindagera hano,
ariko ibintu byanzanye nkuko mwene data yavuze no gutarama gusa nta yindi gahunda kunda gutarama cyane ico canzanye zotarama hano subireyo ntarama subiri muhira abo bantu nabishimiye abantu bose tuziranye nibahaguruke kugira ngo nabo mbabona aho bari nibahaguruka abantu tuziranye nibahaguruke kugira ngo nishime kubana nabo. Haleluya, amen. Aba bantu bose turaziranye hano, aba bantu bicaye anga, aba batatu nabicaka turabana nabo mu gitaramo. Uriya mwene data twabanye nawe Gisenyi naherutse ari umwana mutoya, sinarinze amakuru yawe ko ndabona wambaye impeta, sinari nyazi kubera impamvu nyine z'ibihe zagiye zidutandukanya. Mwene data tuziranye imbarara mu bitaramo, Serukundo sinomenya aho muzi, ni ukuvuga ngo aho yavukiye aho ngaho ni hose ndamuzi, n'abantu twakuranye. Uyu mwene data nawe ni uw'iwacu, Imana ishimwe. Bizimana ni uw'iwacu, urumva ni nawe uncumbikiye muri iyi minsi iri hano. Ibyo nabyo nishimanye n'aba bene data. Rero umunsi wa mbere ndaza kubwiriza umwanya mutoya mu mwanya bampaye. Umunsi wa mbere turagenda dutengeka ibintu byose. Hari ahandi ngitaramano nenda tuzogenda duhurira namwe, cyangwa nenda nkazusura ngatarama kuko umuyobozi yabivuze. Iyo umuyobozi avuze rimwe na rimwe hari igihe bita biba. Ni ukuvuga ngo turagenda dukora ku tuntu tumwe na tumwe muri byinshi tugize dutarama. Ngize imyaka itari myinshi cyane ntarama. Ni ukuvuga ngo wogira ngo ukonjoreho ibintu byose byo mu gitaramo twogira umwanya munini cyane, twobona umwanya. Ni ukuvuga ngo mfite jiga nyinshi z'igitaramo. Bwana Yesu asifiwe. Ni ukuvuga ngo natangiye gutarama mu mwaka w'ibihumbi 2001 ura kurangira, none ubu nyine turi muri 2023. Ubwo kera hashize imyaka nka 20 isaga. Ni ukuvuga ngo izo jiga ni nyinshi, ntabwo twogira izo video zose ngo twama dukurura n'amaudio n'ibiki byose tubirangize mu gitaramo kimwe. Turagenda dukonjora bimwe bije vuba, niturangiza gatubane asigaye tuzogenda dukomereza n'ahandi. Bwana Yesu asifiwe. Nagiye muri ibi ngibi vuba z'uyu murimo, nari nsanzwe ubundi nkora umurimo Kiyumba. Iyo myaka yose maze gukizwa nakoze Kiyumba, inza kwisanga n'abaye umupasiteri w'umuhamagaro. Abanyarwanda bazakunda kuvuga ngo hariho ngo umuhamagaro, ngo hari abakozi ngo umuhamagaro ngo w'ubushake, ngo n'umuhamagaro utari uw'ubushake. Bagashaka kubisobanura mu buryo butandukanye, bakavuga yuko ubushake bakaba ari we bashaka kugira mwiza cyane. Oya, ahubwo hari uwundi muhamagaro utari uw'ubushake, ni ukuvuga ngo uri obligatoire. Ni ukuvuga ngo hariho bamwe Imana izihamagara wabishaka olinga te. Ni ukuvuga ngo ushaka utabishaka. Ni ukuvuga ngo muri uwo muhamagaro je nasanze ari we uri origin. Abagande bazakubwira iyo bagiye kuguheza ikintu cya fake, bashaka kugira ngo baguhanke neza, bakakubwira ngo iki kintu ngo ni OG. Yengiyo ngo ni original, bakakubesha bakazamagira ama abbreviation. Ariko umuhamagaro nasanze umuhamagaro wo kudashaka ngumwe wa Paulo. Ni ukuvuga ngo Imana yamuhamagaye umuhamagaro ntabwo yari abikeneye. Yagiye mu mafungo ngo aje gusenga ngo Imana imukoreshe. Ni ukuvuga umunsi umwe gusa yari yerekeje Damasiko. Agezeyo Imana ica umurongo iramubwira ngo gushaka no kudashaka urankorera kandi n'ikimenyimenyi. Ni ukuvuga ngo yari afite umutima wo kwina, arahuma agira iminsi 3 atajya kandi atanywa. Uwo muhamagaro ko murumva atari umuhamagaro ukomeye. Nja gusanga ndi umuhamagaro abantu bose tuziranye mbere, ntabwo ibintu byari sinari mbisi zo kuja muri Imana wo kuba umupasiteri. Sinari mbisi. Bagaza bambwira ngo uri umupasiteri, tuba dusirimba bene uko nguko nyine musirimba umutaka bakubwira ngo uri pasiteri. Ngo pasiteri umva aramfobeje kubera yuko nari ndangije ishuri ndi muri lisansi muri ekonomi, ngatekereza yuko jewe
noja gushaka ifaranga ni nziza yiwe. Umva ko noja gushaka ifaranga ngashaka n'ibindi byubahiro hano hanze, niyandikisha gushaka kureba uburyo nabanje gushaka akazi ku bantu, ushaka kontakte z'abantu bikinshasa bakuru, imba kuri rendezvous kugeza aho nisanze icaka jewe ntazi umuhamagaro kwa ugenda ya kwisanga icaka bariho nja kubera pasteur ngize imyaka 4 sengeye ku pasteur n'undi umwe nakoze tarasengeye. Undangize nyuma yaho iza kwiyandikisha mu gipolisi kibihugu bimwe na bimwe, numva yuko no shaka ibyubahiro byibuzije muri kadete nzovemo ufite iranka, umva yuko abantu ntibakansuzugure cyane, nkumva nkeneye nk'ibi bintu by'umutekano yuko aribo bantu bagira amakari no kumva ari byo bintu mbaye mpengamira nkavuga ngo ningenda naha nintaba kadete w'umusoda nzabe kadete w'umupolisi kugira ngo abantu tibakaza baguma kumenya ariko nzoza nguma nezeye kumva yuko ariho mbaye ndoze no numva nkizo esprit numva umuntu arambwe ngo pasteur nkavuga ngo uribe nja gusanga nabaye pasteur mu buryo ntabitekerezaga, ariko Imana irabinyemeza neza, mbona ibintu bifatika bigaragara ngira yuko ngomba kuba muri uyu murimo. Yuko Imana yambajije ikibazo kimwe, nari njyamye umunsi umwe ndarota, Imana irambwira ngo ese ko nahoraga mzanga, inyereka abahungu babiri beza bameze neza bambaye neza, irambwira ngo abahungu n'abanyabwenge, inyereka n'abandi bahungu bashobora kuba baterura imizigo asa n'abandi bazatera imizigo hahandi mwabanye nk'abamakara n'abandi. Barangiza arambwira ngo ese muri aba ngaba ko umuntu wize economy ubaye ugize umushinga, barangiza kugira umushinga bano bahungu ninde wokoresha muri entreprise yawe ko naba bagaragara neza kandi bafite ubwenge. Arambwira ngo ese kubera iki wumva yuko imirimo yacu cyangwa se muri entreprise yawe mu mushinga nashizeho cyangwa se mu kazi kawe agomba gukora abantu badafite ubwenge. Yuko nahoraga nizamura kavuga ati abapasiteri n'abantu bamwe bakagombye kuba batarasomye yuko babuze uko bagira bakaja mu gipasiteri. Nja gusanga naribeshe nimba nawe ariko ukibesha siko, ahubwo abapasiteri hakenewe abapasiteri b'ubwenge gusa bize, nukuvuga ngo bagomba kwiga. N'igihe wo kwisanga uri utari ugomba guhita uja ku ntebe y'ishuri nta myaka itari y'ishuri. Impamvu uzumva yuko wahekeje kwiga ni ukubera yuko ubwenge ufite buke. Umunsi uzumva yuko warangije kwiga ubwo ngubwo ubwenge buzaba bwagushiranye. Abandi bazabiga nigishije iyi myaka myinshi, nimba mwumva mbaye mvuga gahoro gutyo ni ukugira ngo ntiyagira ijambo na rimwe riza kubacaho. Ngize iminsi mbaye nkora akazi k'ubwarimu, za nigisha ibintu bibiri. Nigishije ishuri rya Bibiliya imyaka 3, ngo ishuri rya Bibiliya rigenda rinkuramo ibintu byo kwihuta cyane kubera yuko hari igihe uzushusha cyane, ariko nta muntu usinzira. Umuntu usinzira bamupima indwara bamupime malaria, bamupime n'iyenda na corona, yewe bamupime n'ibindi, yuko nibyo bigira ibimenyetso byo guhunyiza cyane, kubera yuko nta muntu wohunyiza mbaye mbwiriza ntawe. Ariko ndagenda gahoro za haleluya zikeya n'iyenda n'aka gatuti sinza no kukavaho, ariko ndizera yuko nta muntu n'umwe ucikwa n'ijambo keretse waje wabigambiriye, habe nubwo uza wabigambiriye sinzi uraza kuzuka tu uri sage. Amen. Noneho kora akazi k'ubwarimu k'ishuri rya Bibiliya. Ubundi nkaba n'umwarimu w'igisirimba, mzigisha cyane kurusha uburyo nobikora. Igisirimba no cigisha kurusha uburyo nogisirimba, kubera tuzi ko umwarimu wese azayigisha abantu. Tumuze abarimu biwacu barangije cycle court, bigishije ba docteur dufite barazamuka, iyo abarata bose baratwigishije. Muzi ko abaratari bo batwigishije, ariko bakigisha abantu bakazamuka. Simshatse kubabwira ko mbarusha igisimba, ariko no kibigisha ndi umwarimu wacu. Bwana Yesu asifiwe. Kandi uzarebe umwana, umubyeyi azabyara umwana akamwigisha, umwana akaruta umubyeyi ubwenge, yarangiza akazamusimbiza kugira ngo umwana impamvu umuntu azasimbiza azabwira umubyeyi azabwira umwana ngo uzakure ngo urenge uku nguku. Umubyeyi azasimbiza umwana
uzakura unsumbe, nta muntu ukenera yuko umwana yoba nkuko angana. Nico gituma uzubona baza basimbiza kuri nanje ndakena aho nigisha igisirimba ukuntu nakivyinya abantu bazoza basirimba ukirusha, kubera yuko maze kubitekereza igisirimba uburyo kiza kivyina. Nanditse agatabo gato akangaka kagize imyaka mikeya kanditswe, nandika agatabo gafite page 70, ukuvuga gafite page 80 70. Ako gatabo gafite titiri ivuga ngo igisirimba nk'inzira y'ubutumwa n'amateka yacu. Ni ukuvuga ngo ako gatabo kagasubira kandi kakagira, ni ukuvuga ngo gafite amashapitire makeya ane. Ishapitire ya mbere yitwa igisirimba nk'intwaro ya rutura mu guhasha umwanzi Satani. Shapitire ya kabiri ikaba imyitwarire n'imiterere y'abakristo mu gisirimba. Ubwo ngubwo shapitire ya gatatu ikaba imbogamizi mu gisirimba. Iya kane ikaba ni gute babyina igisirimba cyiza. Noneho kubera icyo ngicyo nafashe umwanya munini niga kuri ibi bintu dukeye, ndakenera ngo nitso tubyina tuzoza tubyina igisirimba tunagitekerezeho. Buri mwanditsi wese abantu mwize mugera nena kantu mwakwandika igitabo, iyo yanditse ikintu azabwira abantu recommendation ahinyuma hari ibintu baza bandika. Ubwo ngo sinavuze ibindi bitangira ahangaha hariho gushimira, hakabaho amateka y'igisirimba, nivyo bibanze byo biri mu kandi gace k'imbere. Ubu narivuze igitabo uburyo kiza kija kurangiza biza birangiza uvuze mu musozo uzushiramo n'ama recommendation, ukavuga ngo mwabantu ibi bintu nashatse ntabwo nageze ku ntego, n'ubundi muzokomeze namwe muhishurirwe mukorera isari mukomeze mushakashake kugira ngo mukore bino bintu neza kundusha. Ariko ibyo mbonye ni ibi ngibi, ico naringizo mbabwire kuri iki gisirimba mubikore, muzoza mwandika muhishurirwe ku gisirimba. Imbaraga dushoramo kibyara umusaruro ungana n'izi imbaraga tuba tugishoramo. Haleluya. Ico ngicyo nico naringize ngo mbivugeho. Naringize mvuge imirimo nkora akubwa harimiho narinkavuge ku mpavu naringiye kuvuga inza nitonda kubera nyine nagiye mba umwarimu kagenda nitonda cyane kugira ngo nonosore ijambo sobanure make cyangwa angana gute, ariko asobanuke cyane kugira ngo abantu baze kuyumva. Iyo bibaye na ngombwa umutakamashira ku rutoki hejuru simbikora hano, ariko bibaye ngombwa yuko ukamushira ku rutoki hejuru no kwanga umwanya ukamumbaza twatubwiriza ukwangoza umwanya ukamumbaza aho ngaho bakusubira inyuma bukeye tubaze ugahita tubaze no itanga sobanuraho bukeye, kubera impamvu z'ubwarimu umuntu azasa n'imirimo akora. Tuzamona abasirikare n'ubu ngubu niyo bavuyemo uzusanga iyo bagenda bagiye gucuruza ibitenge hano azagenda ukazugira ngo none ari kuri agiye kuri foro, ni ukubera akazi yakoze kagahita kagaragaza uwo ariwe. Naje nuko nguko rimwe na rimwe kubera iminsi mike yangize ndi umwarimu ndi mukubwiriza nitonze cyane nk'uri mu masomo, nubwo twogira nitaburanga bakagikiza hino ngahita nandika nk'amagambo nk'angaha. Ariko ikoranabuhanga rimara kuza abangaba bafite za kamera noneho ba project hano ibyo twatubwiriza byose bitabije hariya abantu bakurikirana mu buryo butandukanye. Amen. Dusome ijambo ry'Imana turaza gutarama ibyo ndi bukore ndabwiriza nindangiza kubwiriza kanya gatoya mu minota izaba isigaye no kuvuga ngo ndabwiriza nindangiza ndasirimbaho buke senge ibyo nzakora hano Nairobi ko nico canzanye. Inshuti hano hariho inshuti n'abavandimwe bamwe ntazi yuko bahaba n'abandi bamwe nzi yuko bahaba, ariko benshi sinabamenyesheje keretse abashatse nimero zanje bakambwira natwe nino turi nabonye kuri afishe nagize ute nimbona kanya nkabasura nabo ni byiza. Ariko kingenza ni iki, mu gihe umwanya uzorangira maze gutarama gusa uzataha nta n'urubanza nzogira, kubera yuko icanzanye ni kingi kinatekereje kuja gutarama hano, ariko mbitekereza nyuma yaho Imana ibivuze ibi bintu utabwo gabirireza reza. Imana yarabimbwiye mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize, irambwira ngo uzoja gutarama Nairobi, kandi numara gutarama Nairobi
hari ikindi kizokurikirana. Ukuvuga ngo nyuma y'iki gitaramo hari ibiba banayisasifiwe. Ntabwo ari ibintu kuko ikintu kidafite inyungu. Iyo ugiye kwandika usaba ubufasha ku bigo bimwe na bimwe bifasha imishinga, baza bakubaza bakakubwira ngo ese inyungu zawe ufite muri iki kintu ni izihe, ukazivuga muri uyu mushinga ugiye gusabira inkunga, bakakubwira ngo ese iki inyungu z'abaturage z'abandi izo ni izihe. Ni ukuvuga ngo muri ibyo bintu iyo hatarimo inyungu z'abaturage zawe wowe ukagenda kugaragaza usanga uwo mushinga ntibawufinanse. Ni ukuvuga ngo ni mutarama igitaramo mugatarama igitaramo kitabagirira amatoke nyuma tuzabikora kuriya n'Imana ntaco yobifasha. Uzoza gutarama uvuga ngo nimara gutarama kino gitaramo harayitabikira. Abahungu bo mu gatatu hariya mu Kanogo i Kigali bagaza bavuga ngo mureke dusirimbe turebe ico Imana itanga, bakama basirimba bategereje yuko hari hagiye kuba ikintu. So dukora kino kintu dutegereje umusaruro. Bwana Yesu asifiwe. Apana kuza gusa. So dukora iki kintu dutegereza umusaruro. Nyuma y'ibi ngibi rero hariho umusaruro wanje bwite niyenda na rusange, societe rusange, abakristo rusange. Imana izakora kugera kwanje hano. Yuko Imana yarabivuze bisaba. Narindi mu kwezi kwa gatatu zanditse muri yaje. Abakozi b'Imana sinje wabyeretswe, abakozi b'Imana barambwira ngo ugiye kuja mu bihugu bibiri byihuse ko twari Buganda. Barambwira ngo ugiye kuja muri Kongo, baragukeneye byihuse. Uwo munsi twari dutaramye kwa Reverend Ntungane ukwezi kwa gatatu ku itariki 29. Ugiye kuja muri Kongo byihuse, nurangiza uzogaruka kuja gutarama muri Kenya. Nurangiza yizoga kurangiza nyuma yaho. Warangize muri iyo minsi yavuba. Umuvandimwe wanje ahita afungwa ikalemi. Mvuye ikalemi muri iyi minsi yavuba. Ngongereyo sanga sinagejejweho n'impamvu yo gufungwa kwa mukuru wanje, ahubwo nagejejweho n'impamvu z'Imana bwite. Umunsi umwe nataramye hariya mu Kano monduze muri Foursquare ngo mpure n'abayumbe gutya baye ngenda muri gahunda z'umuryango. Ubwo mu kwezi kwa gatatu nyine ngo bansuze cyamambwira ngo urugendo rw'Imana iragwemeye. Abatabayumbe baravangiye. Urugendo ngiye kureba mama Imana yagweme none yibesha. Ngo arangiza arambwira ngo uzinike imenye ngo nuko mwaririmbye ngo ubushize n'ingaho mwataramiye iwanyu. Iwacu ga nta video nta makamera nkaya ngaya menshi ahari. Ntayo bari nta video bari badufasha. Mu kagoroba n'injoro bwije muvuza amapendo muri abantu batatu. Ico ni ikimenyetso nti byarabaye. Uru rugendo rwawe ruremewe. Inja kubibona ngize iminsi sanga urugendo rwaremewe. Hari igihe urugendo rwawe rusanzwe Imana igwemeye. Hitambi agaciro. Haleluya. Warangize injikalemi sanga noneho Imana yabiprovotse, birashoboka yuko mwene wanyu yofungwa ku bw'inyungu z'Imana. Ngongereyo sanga hariho ubukuna bw'ijambo ry'Imana. Sanga n'abantu batagira umuntu mu muhana bohamagara ngo aje kubasengera. Habe nabo nta muntu wobwira uwundi ngo aje gusengera uwundi. Namwe mufiteho bene wanyu babikalemi. Hari insengero zibiri ubwo mvuze z'abanyamurenge, ariko nukubaho n'abantu baraho bari mu ntege nkeya. Ngoshike nsanga Imana ikora ibitangaza maze kugerayo. Nabwirije amezi 3 nahamaze. Iminsi yose narabwirije uko uyu munsi umwe mbere ya saa sita nibwo ntabwirije ariko ngiriza nyuma ya saa sita. Ibyumweru byose nahabaye. Sanga bakeneye ijambo, sanga bakeneye abanyamase, sanga hakenewe ivuga butumwa ku rwego rwo hejuru. Bafite ifaranga gusa. Abantu bazaje gupagasiriza ino ifaranga zibikalebe. Hajya wicarana n'abagabo bakubwira ngo wa mwana yatakira soda bakaguheza $150. Hano hari uwozeza ubundi muri Kenya hari ifaranga ikaleme, ariko hakaba n'umuteka wuzuye. Ngo ndangize tubana na Imana ikora ibitangaza. Ndashima Imana yuko Imana yabanye nanje kaleme. Imana inkorera ibitangaza nkabinga. Ngo ngere barambwira ngo hano izuba ngo hashize ngo umwaka ngo ntavurigwa. Usi kubera ikisi kumva vuze z'ubushake bw'Imana cyangwa arambwira ngo abantu babatabwa na bari abaturanyi babo ibo ngo ko barubaka hari inzu yazubakwa hepfo ngo ntabwo boreka nk'ivurirwa ngo hari uburyo bazabikora mu mayeri yabo nyine y'uburozi ngo barangiza nk'ivuriga igahagara ngo umunsi bazuzuzaho nibwo izago. Ndababwira ngo jewe ntibyoba. Abapasiteri mwaremeye
none ngo twogira ndabwira je sinzemera nkiri hano muri iyi minsi ndi hano imvura izogwa ngiye gusengera imvura izogwa twateranye n'iyinga mbabwiye gutyo ngo habe nagatana imvura iragwa navuye ari umujogi ndavuga ngo Imana igize neza ico ni kimwe Imana irasubira kandi ikora igitangaza yuko bari mu muhanda utazusenga nta muntu wosengera wundi umwana umwe ararwara witwa Gipfizi none ni mwene wanyu mwese nyine witwa Gipfizi umudahogwa wa muri Plane ajayo kureba inka ziwe ngo ashike ararwara akama amaraso umunsi wa mbere akaba amaraso umunsi wa kabiri baramwongera akaba amaraso abantu bagazaje ku biraro bakama bahamagara muze muheze runaka amaraso ya kabiri bamujana muri general ngo ashika abwira umukobwa umwe arambwira atari ko nta muntu wonsengera ko mpano numva bansengeye nokira je ukamye amaraso ijya kane nta muntu wonsengera sinabonye akagabo kamwe kavuye mu nkambi y'icaka bazasuzugura kavuye mu nkambi cyane abantu basigaye muhira akagabo kamwe nabonye kari kirengeza hariya Mwikanisa wowe wakambwiriye basi kakaza kansera usanga kaza gasenga ngireho cyambona barampa bashaka nimero yanje aho mpanze barampamagaye Vitanza nama ndagiye kuri hôpital général y'Ikalebe oshike ndamusenge ndamubwira ngo uhereye none tutahi wanyu ndagusengera hari ninga ni mugoroba na gatatu nibwo baza bataha bagenda na gatatu uzove hano muri hôpital utauje wanyu fata ishakoshi wamutega bato ugende uje wanyu nugera muri bata marasaga akamba ngo ese nugera muri bata meze neza ko nuva meze neza arabyutse mu gitondo arampamagaye ati tugeze hakurya dewe nimero yiwe wosanga kane oya arambwira ati nambutse amahoro aragiye ageze iwawe muri Plane arampamagaye ati nakize nyuma yaho tugenda tuvugana kuri WhatsApp arambwira ati narakize burundu Imana ikora igitangaza gutyo ngo buce ndazamuka kubw'impamvu nari mfite nyine zo kibazo cy'umuvandimwe inja ibyo ngibyo nivyo Imana yagiye ikora aho ngaho muhana n'abandi bantu benshi twarabasengeye barakira abandi barakizwa barirega ibya bimwe by'igikupu bimwe bito mutaza mukora hano ibona ukuvuga ngo abahungu b'abasore bafite indasago hano mu gituza abagabo bangana ni ukuvuga ngo bafite inka baracoroye akama yambura amahuzu ku misozi yose uko yakavutse akisiga imiti inka zikamuragata ngo zikama ziguma zikagenda abahungu b'abasore nabo ngabo nibo bageze kajyama ku musozi inka zikamurigata inka zikama zibyara zose zikama ziba amapepu yiri ya ruguru abangaba beve barabizi haleluya ngo ndangize ngo ngere abantu barakizwa yeme barakizwa ndavuga ngo urugendo rubaye gwiza pe Imana inkorera ibitangaza reka nabyo mbishime yuko mvuze n'ibindi yagiye ikora muri rusange uwo munsi kubera yuko nari ndiyo paye nshaka uburyo muvandimwe yofungurwa hari hakeneye amafaranga $3,000 $3,000 kugira ngo afungurwe ngo ndangize mbona $2,200 gutya abari zo shira mupfu ngenda ahantu ku birometero 70 uvuye Ikalemi abantu bahabaye barahaza bazawita nyine kuri sebitante ku muhanda wa Nyuzo wa uja nyine na za Manona warangize nerekejeyo turi kumwe n'abasirikare bakuru babiri baba komanda regiment Sego hakabaho n'undi umusirikare w'umukoloneli nyene wanyonise batwara turi mu modokari twicaye kuri convoy nyuma bampaye lift nabonye imodokari gusibirando abahungu bakaba twahagurutse bageze mu tubari twose murabizi ukuntu babayeho nyine bari abahungu bakora karakazi twahagurutse nko mu 5 banywa muri aka kabari banywa muri aka ngaka banywa muri aka twagiye kuvayo nko mu 9 nimugoroba bagenda bahonja utubari twose baragiye mucariri ahije bagendaga kera urumva ukuntu wari utwaye nyine ukuntu yari ameze amaze yatse imodokari umuhungu wo muri Nord ngo tugere mu misozi iri amapini nyabona hejuru abasirikare bari kuri uruhande rwa convoy bose baragwa barajyama nabandi twari kumwe bakaza barenga bakaguyo ngiyo sigarana n'undi musirikare dusigara turaba babiri bararenga imodoka irajyama irubama namasigara ninenetse hejuru ndavuga atari kwimana nayo none ifitangaza ariko byagira uvunika byagira ugira gute byagira ukomereka abo basirikare bakuru bari bicaye imbere muri kabine nuko ngo imodoka yarajyamye yika hasi bariko tubakuramo nko mu gasafuriya imodoka kukingura umuryango hejuru abariho basohokera bose
Imana iturinda impanuka. Ndavuga ngo Imana ishimwe. Turazamuka naho tukiri mu mujyi, ayo mafaranga akaba nari nyafite mu ikofi yanjye, mfite hano 2,200 n'udukongomani twinshi gutyo twari turahangana ari ikofi. Ngo ndangize ngo tugere ahantu tugiye kuva mu mujyi, uva kuri moto ukuntuza ku modoka ritereka ngura amayinite, ubwo ngiri ama interieur zoza guma mpamagara abantu. Ya kofi kujya mvuye kuri convoy mpanutse yamihanuka, yamija nkari irimo 2,200 jewe sindayapfunyika arayanje, ntabwo ndayashira mu fuko nayanje, nuko yari y'urubanza nyine azaboneka y'urubanza, ariko yacu ntadapfa kuboneka. Ngo ndangize ndagendesha kugura inite nkara, ndagiye ngo ngere nabwo atari ku muntu wasabye lifti, azagenda sinaba kiguze inite, azagenda aba basirikare bakuru se barantegereza, namangaruka mpaye n'uruko ni garuka mpaye n'uruko ngere nkara, ndangiza ya kofi yanjye yade ko ndarota cyangwe. Ubwo ngubwo abasirikare kujya bapanuwe n'abandi nabo basohotse babakuru babo, bapanuwe bahagaze hariya, ko mwari ko bona ko abasirikare bari kuyizana se iyo kofi kiyo bayitora bari kuyimpa, baza bayikwima uha unayibona, baza bakora mu fuko bonyine. Noneho yari yataka ndayibona gutya, namanza shike ndayitora. Abahungu bangahe barambona, ora hari inaho nari mvuye barambona, nishira mu fuko amaze numva amaze ndajugunya. Navuga ngo hari hagiye kuvuga ibintu byinshi, bindangare sinzi uko byagenze byinshi nyine bya bindi bya bene wabo. Ndibaza aya mafaranga muvandimwe yarafungiwe ahantu, nagaza nja kumureba mu gitondo kuri prison centrale ya Kale. Nagaza nja kumureba mu gitondo ngasanga abantu ba imodoka iraparitse buri gitondo yaje gutora intumbi, igatora abantu 5 6 baguyemo aho ngaho muri gereza zo musengera imfungo, kandi cyane cyane za Kongo. Abantu 5 abantu bangahe imodoka yagaze buri munsi umwe ngo mpagere gutya mu gitondo, numva baravuze ngo ya mirambo twari twashize hariya, ngo none dusanze imbwa zayiriye. Nugupfaga bakamakurura bagaterera mu kizu cashize hariya, imbwa zamazijya. None banyirayo nibaza sinzi ko turi buze kubigera, mugende mupakira utugufa dusigaye, mugende tibazomenya yuko kongo byagenze. Ndeba muri ubwo buzima none niho nari kuja gufungura umuvana, ndavuga ngo ni gute nari ntaye zino faranga. Ndazitora ngo mare kuzitora ngo nshire mu mfuko, mbona kuratakaza kera, zishira hano ndafunga mbona ziratakara, shira hano mbona habaye kure mbona ziratakara. Fata agashashe nari mfite, nari najanye uza gushiramo telefone, fata agashashe bene akakavera k'umukara ngashizemo ikofi, nama nyicigatera na telefone, shizemo na telefone ngo ibe nkiremeraga kadatakara nkabiyobe. Ivyo bintu byobase kubera ikibazo nari nagize. Ndagiye ngira tugenda nk'amasaha 2 ku modokari, nyifashe shashe muntu ngondo ndavuga ati abantu ganabo baraza kwibaza ko ntibari baza amafaranga, baraza kwibaza akagashashe kambujije umutekano, ninde baje kukambazaga bareba ikirimo. Ndagafata shira mu mupfuko hano muri ipataro y'ikobo ihana imbere, ukuboko kwama kugendamo kugeza ngezeyo. Nari nahamutse nari ko ndeba icyo yaragiye gukora. Imana inkorera igitangaza, amafaranga ndayashitse iyo nari konja, amafaranga akora akazi kandi arakora neza. Ahari gukora nka 3 hari kwakora nyine ivyo bibiri. Amen. Ngo arangize ubwo ngubwo tuzamuka, ngubwo ndaza kubwiriza umwanya mutoya, n'ivyo ngivyo birabafasha. Warangize ubwo tuzamuka, mfite ama video hano kwama duhura n'abantu bazabitona abambote, nibo bamayimayi biriye bama batega ambushe muzi, ngireho cyane umva abasirikare kera ngo ibintu birakomeye. Ndavuga ubu hano hantu niho gatoya nibuka kandi kamwe Imana yambwiye yuko nimvayo yuko nzaje gutarama muri Kenya. Nico gacatumye nkurura bino byose, nzoja gutarama muri Kenya mvuye aho. None se notarama muri Kenya naguye Kalemi tibishoboka. Iyo formule no kuvuga ngo birapfuye, bama basharije namafungura kugira ngo ngire preve zigaragara. Abandi bakaza badvasinga imbere, ndazifite hano video dore kuzikwereka wa na manguma ndakamera kuri convoy yoga, abandi basa ibicika byabaye namwe ko muravyumva, ndaguma ndabakamera baradvasinga, turagenda
bafungura inzira turahuruka iyo twari tugiye ngo buce mu gitondo uwo muhanda nawuciye nta basirikare turimo nawuciyemo nk'inshuro nka 5 ngenda ngaruka Imana ibundindiramo Imana ishimwe. Birashoboka yuko urugendo rwawe ushobora gukora urugendo runo rusanzwe ariko Imana ifitemo inyungu zayo. Ko ndagira ngo mbabwire urugendo rwanje hano ntabwo ari reza Imana hari ikiri bukore kubw'ubuzima bwawe n'ubwanje n'ubwa mwene so. Haleluya, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana agira tuvuga amagambo make. Ni igitabo cy'Abaefeso. Hagira umuntu usoma neza yuko ndaza kumukoreshaho mu gihe cyose nza kumara mpaye mbwiriza mu mwanya mutoya usigaye. Mu gitabo cy'Abaefeso 6 ari gusoma umurongo wa 10, umusomyi mwiza. Nishimiye yuko bashanse niwe nabajije wa mbere gahunda ya hano uburyo nocamo kugira yuko niwe nariko mbona ku murongo akoresha ikoranabuhanga cyane. Nifashisha mwene data Serukundo, shimiye mwene data umuyobozi w'abayumbe n'abandi bose twagiye tuvugana kugira ngo mbe hano. Imana ibaha umugisha kudukingurira no kuduha akatuti. Nshimiye umuyobozi w'iri torero, Imana ibaheze umugisha. Ngahe soma muri ico gitabo kugira ngo umurongo wa 10 soma Efeso 6 umurongo wa 10 aravuze ngo ibisigaye mukomerere mu mwami, ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana, yego, kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Amen, amen. Subira umanuke nko ku 13, manuka ku 13. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Amen, amen. Ubwo ngubwo uraza kwashiraho akantu kugira ngo ninza kugusaba kandi kwasoma uhita uhasoma aho ngaho ku 13 turamanuka. Uyu munsi natekereje kugira ngo tuganire amagambo y'Imana, uvuge kwambara intwaro z'Imana. Sinja mu bindi byinshi niyenda by'iki gitabo. Kwambara intwaro zose z'Imana. Uyu mugabo Paulo wari kuwandikira Abaefeso. Paulo impamvu yagiye abwira ingero uzarebe ingero za Paulo agakunda kusirikare akavuga n'abakinyi. Paulo yari umunyisirayeli ariko nuko ngo akagira n'ubwene gihugu bw'Abaroma. Amen. Nuko ngo yagiraga ubwene gihugu bw'Abaroma. Ubwene gihugu bw'Abaroma uko bwari buteye, iyo wabaga ufite ubushobozi warabuguraga, watangaga ifaranga. Paulo bigaragara yuko ise yari umukire kubera yuko yakoraga amahembe. Yari afite nk'uruganda, ni nk'uruganda rw'amahuzu bunyine. Nuko ngo yari afite uruganda. Noneho kubera yuko yari umuntu w'umukire aja kugura ubwene gihugu abugurira Paulo. Paulo agenda yigiye muri biriya bihugu by'Uburaya, yigamo ibintu byinshi. Aba hariya wamara kuba hariya aba ari cyo gituma agenda akurikira. Bigaragara yuko yagiye akurikira igisirikare cy'Uburoma. Muzi yuko ari cyo cyari cyambere muri ico gihe. Nuko ngo cyari gifashe hafi, nico cyari gisirikare gihagaze neza. Urebye n'uburyo bazabambara, nuko ngo twebwe tugiye tubigeraho ubu nyuma, ariko uburyo bazabambara abasirikare b'Abaroma nuko ngo bazabambara neza bakikwiza ugushoboka kose. Akavuga agasa nkaho yakurikiraga n'ubundi mikino. Wibuka yuko azayandika akavuga ngo iyo abantu ngo barushanwa ngo nuko hazahembwa muri babandi barushanywe. Abantu iyo bahabiruka bari muri marato nuko baza bahemba wa wundi watsinze gusa wenyine. Amen. Natwe izi ntambara twaturwana nukuba ngo si uburyo tuzozirwana, ahubwo tuzohembwa kubera ko twazitsinze. Nukuri ushobora kurwana pe uzarwana, wararwanye, nukuba ngo nubundi uracari kurwana, ariko utegereza igihembo ku munsi wo gutsinda. Nuzoba gusa mu batsinzwe, habe nubwo uzoba waragwanye bingana gute tuzahemba. Amen. Paulo bikagaragara ko yakurikiraga imikino ya Olympique ziriya baza bakina nyine iriya mu Burayi. Nukuba ngo bigaragara niyo mpamvu yagiye atanga zino ngero. Atanga runo rugero aravuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana. Abgenda avuga ese ubundi reka tubanze dusubire inyuma. Ubundi abantu bazabambara intwaro ni bana n'abasoda. Bigaragara yuko turi abasirikare natwe. Impamvu ngiye kubabwira kwambara intwaro turi abasoda.
tivyanditse ayo sama tibiri biblique nukuvuga ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo turi abasirikare ba Yesu. Nukuvuga ngo turi abasirikare kandi ngo umuntu ngiyo ngo yakwandikiye igisirikare takandi kazi ugomba no kuja gukora ibindi by'ubundi. Nukuvuga ngo ukorera wa wundi wakwandikiye ubusirikare. Ibi ngibi ico nshaka kubabwira ko turi abasirikare kugira ngo nimuza kuba kumva ijambo ryo kwambara intwaro muri wese turazambara gusa turi abasirikare uvyemere. Amen. Nukuvuga ngo hano habamo abantu bateye ugutandukanye. Igisirikare naco kibamwe abantu batandukanye. Hariho abantu baza bagikora neza bakibamo. Ubundi izi nyigisho tuzatwiga ni training, ni amahugurwa, ni kosi. Nukuvuga kugira ngo wandikwe kuba umusirikare. Iyo umaze kwemera ukizera nukuvuga ngo ububaye umusirikare wa Kristo. Hakaba abandi bantu bari hano ariko bataraba nukuvuga batandikishijwe mu gisirikare. Baraho hano tugira abantu badakijijwe batiyandikishije. Duturanye nabo hano baba mu ntuze gusa ariko batiyandikishije. Mwika hari abantu baza baje kujya gusa. Hariho nabandi bantu bamwe baza baba bari mwika hari baza bateka ariko batari abasirikare. Hariho nabandi bamwe hari n'izindi mfungwa zimwe ziza zifungwa kubera ko zakoranye amanyanga n'abasirikare. Bakazizana aho ngaho zikaba ziraho ariko atari abasirikare. Nukuvuga ngo hano naho hariho abantu bamwe ushobora kureba ukagira ngo ni umusirikare ariko atari umusirikare. Amen. Hakaba abandi basirikare nabo bagikora nabi bakibamo. Yabaye umusirikare ubundi yagiye hanze ni desert. Hariho abadeserteri bakigiyemo bariyandikisha ariko nyuma yo kwiyandikisha bazagikora nabi. Nukuvuga ngo hariho abakristo bamwe kugeza ubu nyine batari abakristo nyabo. Nukuvuga ngo baze bakora igikristo barangiza bakava. Kandi ikindi kintu kiranga umusirikare neza, igisirikare biroroshe kukijamo ariko kivamo ntabwo kuvamo ku bushake. President agasinya demo ariko none ibi ngibi bya gikristo nukuvuga ngo Imana ntiyo gusinyira keretse shitani niyigira isinya yo kugukuramo. Amen. Kandi satani ntiyo gusingira. Hari impamvu imwe gusa ituma gusingira gusa nimwe ni igihe wakoze icyaha. Nukuvuga ngo iyo wadeze atinze ukarenga umurongo ukava hangaha tituzadutsindwa kuri. Impamvu tuzadutsindwa nuko turwaniraho tutarwanira mwika. Umusirikare wagiye iyo ngiyo abagore bazamukubita imihini bakamwica. Tumuzamona abasirikare biriya tutavuga. Nukuvuga ngo bazabakubita abagore bakamamwa kimbura bazamubwira ngo akira umutsima bakamamukura imbunda bakamamukubita kubera ko adezati ariko nta muntu ukubita umusirikare mwika tawe. Impamvu tuba dutsindwa nukubera yuko tuba twavuye muri ibi byiza tukajare ariko bo kubona ko umuyumbi bakakubona hano hirya baragushaka bazakubona hano warasaze. Niyumba ugira imbaraga hano ku gatutu, umuyumba agira imbaraga mu gatutu, umuyumba agira imbaraga ari mu bukristo ari kumwe n'ishene y'abakristo bari kumwe bahaye babwiriza. Nukuvuga ngo ndi hano sinotsinda ukunguku tuba dutsinda igwiriya hirya tuzatuza gusa gushirika igwi hano ariko twarasiwe kure iyo tuzatuja muzamutawanyika mukagenda mwiyoberanya mwagerira hirya mukarasigwa ukazuja kuzana ikigwi hano ariko wararashwe warapfuye ke. Amen. Kandi ikintu kiza kiranga abasirikare reka giranga ubundi umusirikare arangwa n'imyambaro. Nibyo byibingibi Paulo yavuze yaravuze ngo mwambare ngo intwaro zose. Kandi mu gitabo cy'Abakorinto haravuga ngo intwaro twebwe ngo tugira ngo ntabwo ngo ari nkizi z'abantu. Gitabo cy'Abakorinto aravuga ntabwo ari nkizi z'abantu kubera yuko ngo abantu turwana nabo ngo n'abantu ngo bimyuko ngo yahantu mu kirere ngo kandi ngo nabategeka iyisi. Nukuvuga ngo ahantu mu mwijima iyisi y'umwijima nukuvuga ngo mwari muzi yuko tuzaturwanira ku butaka bw'abandi. Tuzi isi tubamo iyisi nukuvuga ngo wibuka yuko jambo ry'Imana rivuga ngo isi ngo wasiwe ngo ubonye ishano. Nukuvuga ngo umuzi shitani yaje reka mane babwire n'umwanzi turwana. Ese umwanzi turwana ni kugira ngo muri kwambara intwaro murambara intwaro murwana nani? Umwanzi ni satani. Iyi ntambara yatangiye ryari? Ubundi kugira ngo umusirikare hariho umunyabwenge w'umudage wavuze uburyo bw'intambara. Avuga uburyo bw'intambara ibintu nka bitanu.
muri bimwe yagiye yavuze ico bita guerre offensive na guerre defensive, avugamo guerre en équipe. Nukuvuga ngo yavuze intambara yo gutera hakaba n'intambara yo kwirinda. Nukuvuga ngo muri ibi bintu turi buze kuvugamo hano, turavugamo ikintu kijya harimo intwaro zimwe zo kwirinda, hakaba izindi ntwaro zo gutera. Nukuvuga ngo hari ibintu bimwe tuza dukora ugasanga wowe ugasanga wagiye gutera utarabanza kwirinda, ugakoresha intwaro mu mwanya utari uwazo, uba wabyisha. Isengesho muzamukina n'amasengesho, aho muzamusenga cyane, muzamugira ngo gusenga bazabyuka gusuka mupfa gusenga gutyo gusa. Hari ibintu bimwe ushobora gukora warangiza kubikora ukarira gusenga nyuma. Hari ibintu bisabwa mbere y'uko usenga. Bundi gusenga biri mu ntwaro zimwe bya bindi twavuze ngo guerre offensive na defensive. Nukuvuga ngo gusenga biri mu ntwari zikoresha jya nyuma. Nuko ese abantu bakoze nk'akazi karakazi n'abantu bazabyumva, ushobora kuja kurwana ukamufata roketi ukamwirasa intambara igitangira. Ushobora kurasa intuze ibomba uhabibona umuntu umwe imbere yawe gutya. Oya, nukuvuga ngo biriya uzubikoresha ku munota wa nyuma, abantu bishe kubikuta no ugiye gutazura intuze ukabona kuza kurasa. Ariko hari ibintu biza bibanza ubanza gutegura intambara neza. Ikintu cyambere urabanza ukirinda. Muzareba abakinyi b'umupira kibuga kiba kigabanyije nk'uko nguko. Ahangaha haba hariho goro, aho nditse twita goro mu Kinyarwanda. Ahangaha hakaba ibumoso hakabaho nimero 3, iburyo hakaba nimero 2, imbere hakabaho nimero 5, imbere yiwe hakaba 4, hano hakabaho 8 na 6, hano imbere hakabaho 19 ni 11 na kuri 7. Nuko nguko imikino bazabagira. Nukuvuga ngo bano bantu b'imbere bazaba bazi akazi gatangiye, bazaba n'abara bose bazaba babanza bakama bagarukana kugira ngo babanze barinde igoro ntibaze gutsinda, bakaririnda bamara kumenya strategy z'abari abantu bagatangira no gukora ico bita nono offensive. Nono bavuye muri defensive, ubundi bariko badefanda gusa, ariko bagatangira kwinjira na nimero 4 agatangira kwinjiza, nimero 4 uri imbere ya 5 hari imbere agatangira abantu bose bakamatangira gushaka uburyo binjiza. Wowe uri mu gukoresha itwaro yo kurangiza. Nukuvuga ngo hari ibintu bimwe ugomba kubanza ukirinda, ugomba kubanza ugakiranuka, ugomba kubanza ukabana n'abandi neza, ugomba kubanza ukagira gute, ugakora ibindi bintu zose warangiza ukabona gusenga ni cyanyuma. Amen. Nukuvuga ngo wowe intwaro uzuyikoresha mbere intambara itaraba, uzurasa ibihuru gusa bikaba bigira gute, ukamurasa ibihuru waje kugera ku ntuza mu ntambara nyayo ukagera ya masasu yashize wacapse byaragiye. Wowe banza ukiranuka kuri tutuntu, ubane n'abantu bose amahoro, ugire neza, utanga ibintu byose. Hari ayandi maturo amwe gatsa dutanga, abantu bamwe bazayibaza turuzire turo tuzadutanga hano, iri turo tuzadutanga hano ku Gatute niryo turo rya nyuma. Hari ayandi maturo tugomba guheza abaturanyi, hari turo tuzaduheza abaturanyi uzumweza imbuto nziza n'umuco mwiza. Iyo utazi iryo turo kare mu gitondo ukabana nawe neza, nukuvuga ngo uremerewe kuja gutanga ituro mu ikanisa. Hari ibindi bintu uzugi, nukuvuga ngo impfuvyi uzuziheza zikajya. Iryo turo iyo urikoze biroroshe cyane kuja gutanga ituro ryawe ngo gemegwe hano ku Gatute. Nukuvuga ngo hari ibintu bize bibanza, hari amaturo akenewe mbere, ukabona kuja gutanga ituro nyuma, ugatanga icyacumi, ugatanga amashimwe, ugatanga ibindi byose. Ariko hari amaturo wabanjije, hari amaturo batangira mu rugo iyo atabazwa atagira igitabo baza bandikamo. Ariko wowe utanga gusanga icyacumi ngo bakwandike bazogusoma, nuko ngo ico ngico nyine uko byararangiye amashimwe nayo ngaho. Zoza utanga icyacumi, utanga amaturo, ariko wabanje hari ibintu bya mbere, hari iby'ibanze, hari ibigomba, hari amaturo heza abaturanyi. Amen. Cyacumi naco ni ingenzi. No babwira ko icyacumi, imbaraga z'icyacumi, kababwira icyacumi imbaraga z'amaturo y'amayawani ari ni imbaraga zikomeye. Muzoba mubitanga mwabanje gutanga amaturo yo mu rugo. Umugore wawe hari ituro ugomba kumweza mbere yo kuza mu materaniro, mbere yo kuja ku Gatute. Hari ituro uzuheza umugore, tukazuza utatanze ituro ry'umugore. Uje gutanga hano mu giseke, uzozuheza umugore wawe ituro wawe, uramugira n'umugira uzoza urimo.
iryo turo n'ituro bazabita ngo n'urukundo. Iyo udakunda umugore mu gitondo ikintu cyambere uzukora uzuweza umugore wawe urukundo, ukamukunda ukamugaragariza urukundo. Utakundanye n'umugore tukaze kurambura ikiganza hano niryo turo. Kandi iryo turo rigenewe buri muntu wese, rigenewe umuturanyi, rigenewe umubi, rigenewe umwizwa. Nukuvuga ngo iryo ni turo ugomba gutanga mu gitondo, warangiza kubona ukabona kuja mu materaniro. Umugore kuri akeneye urukundo, umugore akeneye urukundo. Kuri abagore kandi nibibana ngombwa uzabimubwira, nibibana ngombwa uzabwira umugore yuko umukunda kubwo impamvu zimwe na zimwe. Turuzi kera kose abantu urukundo rwagiye ruhinduka. Sinzi arantu kamwe mperuka kureba baravuga ngo urukundo ngo kera ngo rwari impumyi ngo ariko ngo wongere kuba ruvuye. Urukundo ngo rwari impumyi ngo ariko ngo ubunyine bararuvuye rusigaye rubona ngo ikintu ngo ruri mu gukora ngo ruri mu kureba ngo ikofi rukareba n'ibindi bimwe na bimwe bikareba inyungu ngo rusigaye rubona noneho. Aho ngaho no kuvuga yuko barucuritse baruvuye nabi. Nukuvuga ngo urukundo nukuvuga ngo umugore akeneye urukundo. Umugore ugomba kubimubwira. Hari ikindi kintu nari mbabwiye cyo tumubwira umugore, kubera yuko ubu nyine muri iyi minsi abagore barahamutse, bafite trauma, bafite ihahamuka. Impamvu yabateye ihahamuka ni mwebwe n'abagabo gusa. Nenda nuko mbivuze ico ngico, ariko nako mbivuga mu Maturo asanzwe. Niyenda namwe muzoshakwa, Imana izabagirire neza. Benshi nari mbonye ari urubyiruko, ariko benshi bazoshakwa kandi mwese muzoshakwa. Ico nari mvuze nukuvuga ngo umugore ugomba kumubwira yuko umukunda kubera iyi mpamvu. Abagore barahahamutse bagize ikibazo ca trauma, kubera yuko umugabo asigaye agenda ntagaruka. Nukuvuga ngo aza kubonamo wenda kugenda. Kubera ico ngico nukuvuga ngo musubire mukorana, muzozuka mu gitondo mukorana amasezerano, umubwire ngo ndagukunda. Yiriranwe ico ngico yuko ugaruka. Ariko kera abagabo biwacu kubera yuko bagaza bagenda ntaho bagaza haraho bagaza bashase. Niyo mpamvu yagaza kundana n'umugore bukarinda bakarinda basaza habe n'umunsi n'umwe ataramubwira ngo ndagukunda. Nukuvuga ngo nuzozuka mu gitondo uzoza kubera yuko umugore wawe ari mukureba akavuga ngo uzi yuko bari mukwama muteruriza abandi bagore ngo umugabo w'ubu nyine ngo nutamwitaho ngo yogenda ngo ntagaruka ngo hari abandi bantu ngo bazomwita. Kubera ico ngico, kubera yuko abantu nutarakubwiye umutima we urahagaze. N'abagabo nuko nguko n'abagabo bafite uruwa. Uzi yuko umugore ari mukureba gucuruza ukagira ngo ntagaruka, azagenda ukamuvuga ngo aragiye, kaza umusezera yogaruka cyangwa ntagaruka, ariko uzogaruka umutima gakaba ari kuguma kwibaza. Nukuvuga ngo iryo nituro uzuheza umugore wawe mu gitondo. Hari icyaha kimwe, hari icyaha kitashobora bazavuga ngo ibyaha byose biza bibabarirwa ngo ukuye gutuka umwuka. Ikintu kimwe kitaza kibabarirwa mu byaha byose ni icyaha cyo kudakunda umugore. Iyo udakunze umugore, ijambo ry'Imana rizarivuga ngo uwo umugore n'umugabo nukuvuga ngo baba babaye umwe. Nukuvuga ngo ntiwo kwanga umubiri wawe. Nukuvuga ngo umugore abaye yarwaye ntumuvuze ufite ubushobozi bwo kumuvuza. Ico cyaha ntiwo kibabarirwa, niko wiyahuye, niko gufata isumu ukayinywesha. Ico cyaha kibabarirwa oya wituja kwa shitani gusa nta kindi, kubera yuko wiyahuye. Kubera yuko uwo ni wa mubiri wawe wagiriye nabi. N'umubiri wawe wagiriye nabi, n'umubiri wawe ni wowe. Nukuvuga ngo umugore yagize ikibazo warangiza ntukibemo. Nukuvuga ngo ico cyaha ntiwo kibabarirwa, kubera yuko niwe wigiriye nabi, ni wowe. Ayo ngayo ni amaturo twariko tuvuga z'abanza. Twariko tuvuga ku isengesho riza risengwa mbere yuko ugira gute. Nukuvuga mbere yuko nukuvuga ngo intambara ivyo igikoresho ukoresha cyanyuma mu ntambara ni isengesho. Uzuzuka mu gitondo gusuka mutangira gusenga. Uzuzuka mu gitondo banza ukiranuke ku baturanyi wawe, banza utekereze runaka uko atariye hano hepfo ko hariho abantu byagenze gute. Ariko hariho bamwe muri bo baza bagura ifu ikarinda ishira ikarinda irangira nta muntu yiriyeho. Impamvu batazabaza ubundi igiti cyera imbuto kiza kirangwa niki, kirangwa n'inzira zijayo. Iwanyu impamvu batazabajayo batarayoberayo nukubera yuko nta mbuto ugira. Baza batekereza yuko wojayo bogisumu cyangwa bogira gute, uwo babaza ico baje gukora. Ariko abakristo nukuvuga ngo iyo wera imbuto nziza baza bizana. Usanga ikindi kiza kiranga igiti cyera imbuto neza, usanga abantu bicaye babakizanye bakitara bashaka uburyo bagira imbuto, ugasanga hariho agatorero. Nukuvuga ngo mu rugo rwawe nimba nta gatorero kabamo, tabahungu 3 bazaza kujya umutsima, tabahungu 4, tabashitsi 5, uzamenye ko nta mbuto ufite.
uzazugura akawungu ukayirangiza tambuta uraho ngaho. Ni ukuvuga ngo hariho abantu benshi bazaba ni gute uduhaha ifu umuceri ibintu byose ukabihaha bikarinda birangira utatanze mu cacu. Ni gute uzufungura agapfuko kakajya ibiro 25 ugomba gutangamo ibiro 2 n'igice ukabitanga icacu mukabiheza ubwo ngubwo ni cacu mu Mwikanisa. Ariko abantu bari aho ngaho bashonje baba baje gufunguza ufata ikiro kimwe cyangwa 2 ugende weza imbobo mu muhanda cyangwa ugende wamagara imbobo uzucumba umutsima ugire n'agasosi ushira. Ahubwo wowe n'abaturanyi ni ikibazo iyo bagusabye imboga ni ikibazo. Ibyo ngibyo ni ibintu bimwe bigora iwawe kugira ngo uzuba. Twavuze kwambara intwaro. Nari kuvuga ibintu biranga umusirikare. Umusirikare arangwa n'umwambaro. Uniforme. Umusirikare iyo yambaye uniforme uzuhita umumenya yuko ari umusirikare nyawe. Ukuye hariho abantu ukuye hari imitwe imwe yitwara gisirikare ariko itari abasirikare. Hariho n'abakristo bamwe bitwara gikristo ariko si abakristo. Uza wambara neza wakubita neza kandi ugikiriya babita abakobwa mu Rwanda ngo nibanza kagendana bambaye ikanju gika nkiriya hasi. Nukuvuga ngo yambara ikanju yambara ipataro neza yambara ibintu neza bakavuga ngo uyu ni umukristo. Yaza mu materaniro gute mukama muvuga stime nziza yakubitaho karuvati umupasiteri yakubitamo kandi kaba pasiteri akora pastorale mwamubona neza mukabona n'umushumba. Ariko uriya yitwara gikristo ariko niyenda si umukristo. Nikakujya bazavuga nza numva bakunda kubivugira muri Kongo ngo hariho ngo imitwe ngo yitwara gisirikare za mayimana. Nukuvuga ngo hariho abakristo bamwe bameze nk'aba mayimana baza bitwara gikristo ariko atari wowe mureba ukagira ngo niwe. Ariko hariho mayimayi abasirikare mitwe nyeshamba reka mvuge gutyo uzu usanga yambaye akambara teni y'ipataro akambara agapira karakosta akambara bodaboda yarangiza akamashira imbunda. Aba bahungu bagitera bwoba. Hari abahungu bango bari bavuye imirimo bakazama bagira ngo komanya ko ngo leta karite mbyasha ngo tuzane ngo karite ngo ishaje nguzanisha. Kurumva ni mayimayi isubiza akazaba mutuko kuri nyina kugira ngo amwereke yuko ari umusirikare ukomeye cyane. Bagira itera bwoba abo bahungu wohura nabo hano baza batera ubwoba bajya bitwara gikristo baza batera ubwoba ibintu bigacika. Na abo ngabo bitwara gikristo ko saba kristo kandi ikintu kiza kibaraga barabaho bagira amabariyeri ahantu igihugu kitari mu mutwe bagira nukuba bazagira uzugera kuri restaurant ukamusanga hari bariyeri. Abandi gisirikare bagikora ninjoro niyo higi inyuma y'igihugu nkiriya higi abasirikare bano muzo mubabona kibazaboneka bazaguma kwanika bucya usokuntuza. Hari abantu bamwe bitwara gikristo ariko atari abakristo. Nimba nawe n'imyambaro yawe n'imyambaro isanzwe nimba nawe uza wambara baza bambara ariko vyanga umunsi umwe bikanga. Abakristo bagira teni yabo baza bambara neza. Umunsi umwe nigeze guhura n'umukobwa umwe hari igisenyi nigiraga igoma ngataha igisenyi ngo ndangize ngo ngere hari ya igisenyi haje kugera ku mupaka ni sanga nasize ivyangombwa subirayo ngo ndangize mpura n'umwana umwe w'umukobwa ndamaze ugiye ndamaze se wabonye akazi nambwe ate yamaseka nabagira ngo none mbiye neza araseka arangiza guseka aravuga ngo niki mwese ngo wabonye ngo meze neza toya sinari mbonye teni wambaye ari ntekereje akazi ukora. Arambaza ngo ese nambaye gute uko wambaye nyine ntakundi arambura ngo agiye gusenga toya kuri blessing toya yiteni ntizaje muri blessing ko ndabona atari ahubwo nari nagize ngo wabonye akazi mu kabari. Ngo ndangize ndamureka arazamuka ngo ngere ku mupaka nsanga nibagiye icyangombwa ndazamuka ndarenga mbuga ngari ndagaruka ngo nshajya mu gasoko kambuga ngari abahaza sanga karagura ibitogi. Nawe se waretse gusenga ati nahise mbireka bitewe n'ukuntu wambwiye ndagura ibitogi mfite nsubira igoma yuko bagaza bahahira hari tiyaje gusenga kubera yuko yari yambaye teni itara yaho agiye. Uzi yuko ubu nyine uzi yuko abantu uri mu gusanga umuntu yambaye ikanju akajyambara giza akambara ijipe nziza kiza kwereka yuko gari umutwe witwara gikristo ariko hana kamacebu
akamacamo inyuzi kamigera ni mayi se yo kwambara teni yose yuzuye yo kwambara teni yuzuye nukuvuga ngo nico kibazo yitwara gikristo ariko siwe yewe ni umutwe witwara gikristo ariko ntabwo ari umutwe wa gisirikare ugasanga yambaye hano hantu akambara neza ariko yera kugera intebe ugahebura tuzi babona bambaye kimono barangiza akambara n'ishati nziza akamakubita iranka yatoye bagiye kurwana akamakubita iranka ritoya se ya general ugasanga umuntu n'umukuru w'abaririmbyi ariko ugasanga uniform yambaye ntihuye niyo ngiyo nukuvuga ngo buri company igira teni company igira teni kubera iki wakumva yuko iyi ngiyi nayo itogira teni nukuvuga ngo hariho teni uza wambara ukabona nukuvuga ngo kandi ikintu kiza kikwereka umutwe witwara gisirikare uzusanga ari mayi yo mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa mu burengerazuba ugasanga yambaye teni y'Zimbabwe Zimbabwe iyo cyangwa inyakenya ya hano ukabanga se yavuye baramukuburi nukuvuga ngo yambaye teni y'ahantu hatari nukuvuga ngo niba uri hano wambaye nabi utambaye nk'abakristo wambaye teni y'akabari uyizana ku ikanisa iyo ni teni y'akabari wayizanye hano nika kwa kundi umusirikare nyawe azambara teni yaho ari y'igihugu umunsi baza nukuvuga ngo abasirikare b'ibihugu byiza baza bavuga ngo turaguheza teni wamuduheza za zindi zishaje kugira ngo tuzambare teni ishaje tuzambare iteye ikiraka tuzagire gute bakamaguheza zibiri nawe ukamuza nyuma y'amezi 3 cyangwa 6 bagasura bakagaruka gufata za zindi uzibeshe utazayigurisha utazagira gute tuzogaruke dusange ufite teni iteni iyo yabuze ku musirikare bazagufunga iteni yagiye wayihaye inyeshamba bayihaye abandi bantu baje kwiba nukuvuga ngo noneho hariho abantu bamwe hano Mwikanisa bambaye teni uzumureba nyine ukabona nyine ni umutwe witwara gikristo ariko si umukristo kubera ukuntu yambaye ntabwo yikwije barangiza mukavuga ngo ni kizungu ari umukobwa umwe nigeze kumubwira ntabwo atari ko yewe umwana wa pasiteri wambaye gute turi Gisenyi umwana wa pasiteri wambaye gute mama wambaye gute subira mu rugo ure kwambara neza akaba ari umuntu wo muri famille arambwira usubira arambwira ngo uri umuturage ndamubwira ngo wavutse mba mu kizungu kugeza n'ubu ngubu ndamubwira ngo subirayo kandi mbabaze ndagukubita kandi ndagukubita mu izina rya famille yuko muri Kristo ntibaza barwa ndagukubita mu izina rya famille nico nzifashisha nindangiza ndagukubita yuko isa ari mukuru wanje ariko tiwambare nabi ndamufata ndakazingazinga kantu yari yambaye kagace karaho nganda kazingazinga mugera ndambwira mbabari ndamwe ndagukubita kuri petit tukogwe n'isoni amayiruka aragenda washika abibwira se ndambwira bari banisha kandi se ngo akaba yarigeze kuri mubwira undi munsi aramubwira ati yo babari bakwisha ngo ngireho cyangwa mbone se nawe arasha kusaba imbabazi mbabari umwana wanje azambara nabi ariko nari narabigize mu itegeko ni wewe wari warabigize mu itegeko kubera iki umuntu umuvyeyi uzi yuko turi mukubwira abana babandi wamubwira akamakubwira ngo ni papa wayiguze none kuravuga gute abakoze abantu b'abakristo urareka umwana agasoka kubera ikaza soka ku ishuri yambaye atambaye uniforme y'ishuri kwa mugaro garukano batagukubita garukano amara induze y'ishuri sha ku ishuri vuba ukamukurikirana ariko wari wamukurikirana muri Sunday school muzambaza abakristo dusengana abaze se muzamukurikirana abana banyu gute muzamubyara gusa mukamutereraho gusa nkakujya ku inzoka niyo mpamvu inzoka izitera igi amirisiga mu kungu inzoka kuranti zituraga ntizirarira ikamiga niyo mpamvu uzibona inzoka ari ndakare zose nukubera yuko nta affection y'abavyeyi yagize nukuvuga ngo izi nzoka yarafsaye birangize kubyara yarateye gusa inzoka tigira nyina tigira se wabo nta muntu yamurezi wayireze inzoka nukuvuga ngo yaravutse gusiri yaranje amitangira kujya umukungu gwa guhera kwigi nukuvuga ngo nimba bararikandage nimba rigize Imana rikavuka rigaturagwa gusa rigapaswa nukuvuga ngo kagize imbaraga nkeya nubundi muri ryagi tikaza kavuka kaza gahomberamo akagize imbaraga rigaturika ryamara guturika kakavuka kama gatangira kujya umukungugu niyo mpamvu uzukora kukazoka gatoya badavuga umutoto wa nyoka ninyoka uzukora kwa ko kama kagukoma kandi kwa gafite isumu kararakaye tafetsiyo abavyeyi nukuvuga ngo niyo mpamvu abakristo tugomba kugira nimuzubona umwana yarabaye umupagani yaragiye yandagaranga tafeksiyo muvyeyi afite tabwo bamubwiye ngo abakristo bazagiraho cyo bazagiraho
umwana yaracutse baterera ku gahinga umwana aragenda azagenda yigishwa iyo ngiyo twambara intwaro zose z'Imana nukubaho nari mfite ayandi magambo nkangahe azafasha rekagiranya abasomera nukuvuga ngo ibintu biza bifasha kugira ngo utsinde urugamba nababwiye ngo intambara ni intambara yatangiye kera intambara yatangiriye mu ijuru ikabigerera ngaha niho harura kurwana ntabwo wambara intwaro gutya bene ibingi bizo kujenjeka ni intambara yatangiriye mu ijuru gize iminsi izarangira ryari nukuvuga ngo ijambo ry'Imana mu gitabo bivuga ngo umuntu nukuvuga ngo abafashe ngo igihe mu ntambara iyo turi muri mu bitwa dufashe igihe mu ntambara kuzageza igihe tuzogira gute umuntu azopfa ico gihe nico intambara izara iyi ntambara tuba turwana ni intambara itoroshe isaba kuvuga ngo tuyirwane kuzageza ubuzima bwawe bwose burangiye wambare intwaro zose z'Imana ibintu bizagufasha kugira ngo uyitsinde ni ibingi mfite mbisoma ni ikintu ca mbere no kwirinda icyaha nukuvuga ngo iyo wirinze icyaha nizo twavuze hariho iyo bitegera offensive na defensive nukuvuga ngo mu buryo bwo kwirinda intwaro zose nukuvuga ngo uzubanza ukirinda icyaha hariho ikintu tuta kwirinda ariyo magambo bagiye basomamo hari ikindi iyo wirinze icyaha nukuvuga ngo nico kiza gituma satana gushimuta uzareba amato iyo ari iri ahiye bazamabaza kamashimuta warushimuta bagahamagara nyirayo bakamubwira ngo uzane 5,000 tukugarurire ibicuruzwa byawe birimo nuko ikintu kiza gituma shitana dushimuta nukubera yuko tuba twakoze icyaha ariko ntiyohagera ubundi nukuvuga ngo urupfu rwari rubaho mbere yuko abantu bapfa ariko ntigwari rugira imbaraga nukuvuga ngo bwaje kuba active nyuma yo gukora icyaha rutangira kwica nukuvuga ngo rubona gukora ariko rwari rubaho mbere yuko abantu nukuvuga ngo rwabayeho kera wibuke yuko Imana yaravuze ngo nukora icyango no gupfuza apfa nukora kino kintu no gupfuza apfa urupfu rwari ruhari nta muntu urapfa rwabayeho kera ariko rwari rwarabuze imbaraga ikindi kintu kino icyaha ni inzira yo gutsinda ni inzira yo gutsinda umusirikare w'ibyaha ntazatsinda igihugu umusirikare uzarebe niyo mpamvu uri mu kubona utuntu turi mu kuba muri Kongo twabaye nka kujya kwa kabumbu runaka akoze icyaha bamureze amavideo ibiki ni ukugira ngo bagishire ku umusirikare wakoze icyaha ntabwo azatsinda ni ukuvuga ngo umukristo wakoze icyaha ntabwo ushobora gutsinda runo rugamba kandi tikiza kirangira icyaha nubwo zogenda nticorangira icyaha wakoze muri mirongo ingahe ni ukuvuga ngo ni kibisi nk'icyara yagikoze ko kiratonyanga amaraso umuhungu umwe ngo yagiye gucuruza mu mujyi avuye mu cyaro waracuruza imyaka 10 irashira imyaka 10 ishize ngo asubira iwabo mu cyaro ngo Imana iramubwira asubira mu rugo ije kubwira ngo ashike Imana iramubwira ngo reba ngo riraribuye riri haruguru iwanyu barareba aramubwira ngo se hari ikintu ubonye rirabuye ryahindutse aravuga oya aramubwira ngo icyaha wakoze hano ni ukuvuga ngo wasamanyije umwana w'umukobwa nyuma y'imyaka 10 jewe ndacaribona kari ryawe nta kintu cyahindutse rimeze nka kuriya aramubwira ngo kizwe kiracari kibisi icyaha ntabwo kiza gikizwa nuko kigize imizi icyaha kiza gikizwa nuko wacihanye ikindi ni kubaha ni ukuvuga ngo ikintu kiza gituma abasirikare batsinda kuri no kubahana urasigara hano ku irondo abandi bama baja muntuza bama baja kuryama ugasigara ku irondo abandi bagiye kuryama ako abasirikare uzi yuko umuntu aza guheza uniform akambura ihuzu wambaye yawe akambura ihuzu akambura isaha akambura isapu akambura akabiguheza ngo umutwaze uri umusirikare abasirikare bazagenda aho cyari batatu bahura bari mu kibari bakamavuga ngo noneho twitoremo umukuru basanga nta urusha uwundi ranka bakareba seniority nuko ngo seniority bakareba umuntu watangiye akazi imbere yabo nuko bakareba ancienneté nuko ngo bakareba bakavuga ninde watangiye mbere cyangwa babone babamangamanga bajya batangiye kera umwe akamayitoka akabavuga mbaye mukuru akamayambura ikota akamayambura imbunde akababahiza akamaha mu escort bakamawubahana akamagenda umwe ari mu escort wundi akamubaha ariko mayimani uzusanga mwika harimo abagenerale 5 n'aba colonel 3 n'aba majoro 4 ukazubura ama escort kubera yuko banze kubahana kandi niyo bagiye kurwana n'ubuntu umwe acanga undi agacanga kubera yuko ntibikundaga ntibaza nta discipline kubahana ikindi kintu kizogufasha gutsinda abantu
iki cyo kubana niyo mpamvu uri mukubona abantu tubarimo kubana mu ikanisa abantu bose babaye ba general abantu bose babaye bavuga ndi umuvuga butumwa international ukina naje pastor ndi umuvuga butumwa zanja za Kigali Ngatarama n'abantu bose bakanyembera wewe wanze kubaha pastor mwese mwabaye ba general mu ikanisa ta escort ta mudiakoni ta mudumuta nukuvuga ngo ta pastor ta mukubura nukuvuga ngo numubwira ngo kuburara kuri wese ikibazo kirabaye ngo niwe ubaye muto ahubwo mu ikanisa umuto niwe mukuru uzemera agakorera abandi uwo nguwo ni uzaba ari mukuru timuzamubikora nico gituma kubera ko ntimuzamwubahana mwese mwabaye makomanda k'ingabo z'inyeshamba na makomanda gusa ikindi no kubabarira umusirikare utazubabarira ni ukuvuga ngo wewe nimba utazubabarira ubona abantu ubababarira ubagirira impuhwe bababarira ntabwo ushobora gutsinda runo rugamba warutsinda se ntabwo warutsinda umusirikare azabona abagore akabatambuka yabona abana akabatambuka yafata amateko ntayica nuko abasirikare bameze tambutse kumvira umusirikare azayumvira ikindi ibyiringiro byo gutsinda nukuvuga ngo umuntu udafite ibyiringiro byo gutsinda ntabwo ashobora gutsinda no kwihangana ibyiringiro byo gutsinda ari byo mfite ndangirizaho ibyiringiro byo gutsinda nukuvuga ngo umusirikare turuzi nimba utazawumva yuko uzotsinda nimba utazawumva ijuru muri wowe ntajya ufite hariho abantu bagira itaje ryo kuvuga ngo basenge bazoje mu ijuru mugira iryo itaje aho ngaho bawibesha nukuvuga ngo ikintu kiza gituma code password arico ndangire password yo kuja mu ijuru niyi ikintu ca mbere uzobanza umenya ubundi umugore ufite inda umwana atabaye nkugiraho cya munda atahagorora mu gitondo azinduka iyo aducuze mu nda uzinduka ku bitaro mu gitondo uhita uvuga ngo wotegereza yuko uzobyara nta mwana wawe ucura mu nda ijuru nimba utarigira utazawumva ariko manga muri wewe uzugira ngo wese ngukungozoja mu ijuru nimba atajya uhawumva tajyo ririmo ntabwo uzonajayo nukuvuga ngo ijuru iyo ririmo riragorora kurusha inda y'amahasha uzubyumva ari ariko manga uzubyumva neza ugahamya neza ukavuga ngo nzoja mu ijuru nimba utawumva ijuru muri wowe ikintu ukora niki ukora ibyiza umugabo witwa Cornelio nukuvuga ngo yagise ayo magambo bakoze ngo ibyiza ngo barangize ngo Imana irababwira ngo nimugende mubwire Petero azi agira icyo babwire Petero yari umuntu ukunda ubwoko cyane arababwiye ngo ariko mwebwe ni gute mwebwe ni gute murankenera gute mwebwe mw'abanyamahanga barangize baramubwira ngo twebwe twari turahangaha twadukora ibintu n'aba baturanyi bacu bose b'abanyamahanga baramubwira twadukora ibingibi ngo arangize Imana iratubwira ngo tuguhamagara ugire mwebwe Imana mwebwe abanyamahanga muvugana n'Imana twavugana n'Imana iwe biramukanga twavuganye n'Imana mwavuganye n'Imana nibwo yavuze aravuga ngo ariko ndatangaye uzi yuko ngo mu mahanga yose abubaha Imana ngo bagakora ibyo gukiranuka ngo Imana imera haleluya nukuvuga ngo ijuru ni ugukora neza ijuru uzatangira kumva riri muri wowe rizagorora uzahita utangira kumva ritangiye gukiribitira nukuvuga ngo uzagira umunezero uzagyumva nimba utahabyumva tuje kurishakashaka cyane tajyo ririmo hita utangira kurikorera gusa ijambo ry'Imana nituganze